Ubasan bor Shulai MLA ka 19 South Shillong haringkat kinong kitkam menta kajan mits ni baar ulalik ban IT da kadorkas hau presiden ke BJP Meghalaya Urigman Momin ban kershan badawa ban IT tiket MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat syaka Dr. Fenela lengdo nolai habakran cekinong to kubor hadin belada bikandu ya Urigman ubasan bor ulong baka kong Fenela kadika beriu ke babiang tam banyak kunik election MP kumta kumkino yalam ke parti kini telilang kawei nakamenta menetre nakamenta ke kong Fenela ubasan bor ulakan toru bau ba pala ulah cukta soat berasan senam kumta ulakan tui kipai ba banjit no ada ke BJP bahkan wanra ada ke dut berkangap hapo ke jela kini hanya ngisi ngilaya syong bali discuss ba kartu kan kita nang kamu dung ngira kana in South Shillong de ngiwan matakasi bani kundu yo honorable president dung uri recommend marak momen walong presiden juga state president juga BJP tengah kadika opinion ke jungi ka bagi pa siya tengah anji siya aku berpikir nakalang juga parti ru kila adon giba apply tiket te kumbala ya ngala discuss ber presiden mentan apa ngaya kan ka letter ka bangalong in favor choice kan ka parti through Jong-u bahkan ai tiket ya i Dr. Fenela leng dorong lain norba ilajuan naru saka BJP na do kini sistem belada apa ke jinglong presiden juga anas mauri te kumbangala yo bayakran bo presiden kubangiatim mud ba mauri wa apply ulabu application te iba hek si tangor kubur ba yong ka ka parti apa Delhi dan officially imsim la apply kasumi tayo ikut kubur ba yung ba ngarong long interest ban yele ya ka Lok Sabha election tenga ngasngo ba nagalyang ba muri ngalayo ba ni kren te uwong mga tilidi ba ngalaya konsol pili katuan ne ki presiden barim ki ay ngabu application tagasyong para parti te nagalyang i Dr. Fenela i rugabu application nagalyang bahek to klembu application te ngalaya persang haki mentala RIC i Klemwan assembly te ngala phone ru i switch off te nomor ba ngayo jing te mentan ba i sistem i res ay nomor ba ka sistem i dana jing sistem kecap na gumna te ngala persang ban phone ni na do menin rumio te kerang bangan ya kedua ya bahek berhadin juga ne sibit ngan salit kembali juga tadi ibu istam tadi dia discuss dan iru ba ingin ya telilang kawai ngin yo ban ya support lang ba ban pelio tiket ya Dr. Fenela lang do light nomor bila tray mentala jen sistem minalikan bas keleng ayo ke warung kawes kasih sebab ilong ru kandidat ke ba ngilong gebron bok benyo kandidat ya Dr. Fenela nomor ba ila don ka vast experience socially and politically nang ta idon nang ta ila long ru kalau ya ko paunam ka plidan ila long ko no hikai hapo law college ila hikai nang ku ila yo ru ya ka gol tiba involve aki aktivitas ke ba per te barok ipai bari kasi jentia wat sagaro hel suki itu bahaya ka kalong su popular kalong ki ke ba ka jing mentu ke bahrawi ke parti ba kum kini ki yong ka lida ki wan join ke parti bat kham tam ban ladai kum ba ka long apo Delhi pin pej hi ba nagalyang Narendra Modi bat daga BJP kiju ki la dan rugi program sebagai bu specifically how to encourage la ne ba ke empowerment ki women te haka BJP gini ki social but political leader ke buan ki yeng ke baduk kondon nong de haka tang BJP pio space kumban su perkan mayo phi ba ka Srimati Drupadi Murmuji napo orisa kawan kajing sarong ngi ke bagade ke sul try ko ben kong ke ban long president ban holding the highest post in the country ban long president jogari India bro koy bagade ke sul try ke rulum kumangi kade kasin ke ban kong bat kum kini ki bro hat ki yo space
ka BJP mana de himi parti kumigine kiba ki maulan nai kiba mo kibaran siya jangai kim itu re ka parti kumigini maulan nai sim ki aila te kibabuan ki MP reply hina ka borokoi gara re India wat sila sangiru mentah apa megalia ini igla ya sedang hakajing tre ke babah jong Narendra Modi ban kiu kat ne gari bora igi skim ke paper adu nong re kasi jantia mata election nong kitip pede kata Modi barang ada social media kan kata social media ki nong song jongi segi hanya kondong borokoi gari kasi jantia ru kila long favor bahaya ka BJP ngiyo ya ka kandidat kumi Dr. Fenela kadang bus susu parti nampak apa di kalong kumi but ke election kam di election na mili dan di MDC kadang MP election te kumbolong haka arhajar kendai ngakan mau ba karar baji ngakendit karar baji menmiet kifun gini beri ujung apa ngilayo kamil baka parti ka aitiat benile MP tang harar singi tang harar si benile life nutri constituency kalong kabae the next day UPS jong Home Minister Amit Shah ji uang ba Sulaiji ko akran Amit Shah ji ofisa tang lakhnyu akran uang Sulai jit kiao uang jit kiao ba Sulai one job tray system tong dasar samai board committee kapur kala tbit tentang artayo wong jaisa tesa tray system te khangba minlong bringkong du u lok sabha MP na po silong yame nai labu lupai kapus minister jongka donor kaba mang bisa tik ya kan is borokoi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center